Odštevanje se izteka, Maribor je na nogah, spektakelj je pred vrati, boj za play-off Lige prvakov, polne tribune, veličastna koreografija. Razlogov za prihod v Ljudski vrt je več kot dovolj. V torek od 20 bo vroče, ne le zaradi zunanje temperature. Med zadnjim treningom vijoličaste čete v domači Trdnjavi pred dvobojem z Apoelom ni bilo zaznati nervoze. Le dobro razpoloženje in osredotočenost na nalogo, ki sledi. Stanje v ekipi je spodbudno, le poškodovani Dejan Mezga še ne sme sodelovati pri treningih in bo v prihodnjem tednu začel s tekom. Pred odhodom v karanteno sta trener Ante Čačić in Goran Cvijanović na novinarski konferenci predstavila zadnje aktualne novice iz slačilnice. Ono što smo željeli učiniti u prvoj utakmici smo uspjeli i napravili smo to da će se sutrašnju utakmicu odlučivati. Mi smo s rezultatom, prvim rezultatom, znači iz prve utakmice napravili jednu realnu osnovu da imamo prolaz. Sigurno da taj rezultat 1-1 ni na kraj pameti nam nije, meni pogotovo kao treneru, da se osredotočimo isključivo na branje tog rezultata. Jer u nogometu se svašta može dogoditi u zadnjim minutama. Radi se o jednoj utakmici koja je izuzetno važna za nas, ali i za njih. On će se sutra morati ponašati ovdje kao domaćini pred našom publikom, to im baš neće biti lako i mislim da je to naša prednost. Ja sigurno da bo lepo igrati tekmo pred polnim Ljudskim vrtom, to bo za nas en zagon več, je pa res, da nas pričakuje zelo težka tekma, novih 90 minut, nova tekma. Sigurno da bojo verjetno oni tisti, ki bojo nekako poskušali loviti rezultat. Mi moramo biti mirni, pametni, odigrati tako, kot si bomo postavili to pred tekmo in jaz verjamem, da se bomo na koncu mi veselili. Mislim, da s tem pritiskom smo že navajeni v Mariboru. Imeli smo lani že določene pritiske, imeli smo že, če lahko rečem, na povratni tekmi z Birkirkaru, ko smo morali nekako na nek način iti naprej, tako da ta pritisk je za mene še dodaten adrenalin. Prideš na igrišče, sigurno boš pozabil na vse to, ko bo 12 000 ljudi se drlo, tako da za mene osebno to ne bo problem, tako da verjamem tudi za svoje igralce. Z mislijo, da se vrne, ko se bodo tribune že polnile, se je ekipa umaknila z vrveža okoli stadiona. Na zadnje posvete na zaključni del priprav za uresničitev cilja. Torek 20:00 se vidimo v Ljudskem vrtu.